Meithei galzia nulo palo simlai chapangho ami do te na diva KSO General Headquarters le aba akai ho to ogun Conflict Impacted Orphans Education Project noya ale khasim nawa amancha adiu sumpi do na tunin KSO Sadar Hills Administrative Office kangui muna anani uvin ahi Hichi kingo na jun KSO General Headquarters le Sadar Hills lamkai ho KWU Sadar Hills Kuki Women Organization for Human Rights Sadar Hills Committee on Tribal Unity le adangdang kiloy khom na alam kai honzong pan analavin ahi Dr. Reverend Satkai Chongloin hiji sumpi do na het pi na anei to thlonin simlai ho til kho na le tau pi na ananizin ahi Hiji KSO ho to ogun chanchin KSO General Headquarters a Assistant Education Secretary Mang Hekam Kipgyanin mipi het dia apun do na anavel hiti Tunini hohin Kuki zo chate in achisa May 2023 nya galetol in newa penin igam sungu ahin nasata in education sector hi nasata asukha in simlai chapang simsen lawin boina atu in hichola achun boina mitam tan kitu zongle galetol sunga ahin nu le pathi gamla namadinga anu opa ahin khopiro tamta amin hiso he kiven hele KSO in education lam hi nasata kho sa ading ki gongin relief atamta amwin asangda sapang tamta boina tu zin KSO General Headquarters hin district la branch hozo si ki ho khomin education thimzil na lama hin nasata panikila in e chun ki thu khom na zalin community school sagi ki bolin Japang sang niwal akajin jirong le under privilege anu apa kikim ahiala insunga sumla pai lo loading nei lo family holding in exam ki bolin mi zakat le somni tabong akil hang do in am holding in project khat ki gongin jirong le hi chung chun chun ka sei bongin gala turji a anu apa thinato apan gamla na madinga ain ko phal ho sa te ho Conflict Impacted Tihi Achisa 23 March 2025 ni in KSO Sadar Hills Manakin Office Mana Anaki launch Anaki Bodin Tuni ni ko September 20 2025 Saturday ni in Hichi KSO Office pi da nanam kidin hi Hichi tuna ki pi hi le project nila achu khatna conflict impacted ho hin Hichi Achisa thamasa sungchun lam kalanga ho chu lamka KSO office to khom piloi la pai hon an hom do ovin te jong le tuni ni khwa helaya hing ki hom do kin he hichi helaya tunia conflict impact nan ke pido ho hi agom goma chapang hi zakhat to som gup la thum hin hijala hin tuni ni khwa zaw lo khat le ni na la yin am ho hi sponsor hin bol hon am ho to hungnum wa api num ji wa tuni ni khwa zaw lo hi ti chu tuni ni khwa zaw lo nu la party ho in a head team divin kain he sa ken in hi hiti project hi galatur sunga hin government e ki thopino za ompon ai lo e ho hi government ha sumla pai nei jong hi puwin hi jong le thim jil kho sa na sata pan hung kila hin central city langa KWS ho pan hat na zalin amhon hi cho hi chapang holi si en ve na hung ki ho mewin tuini ni kho a lol hingta hi chil program ho alon hin thi hi central langa city langa KWS ho zal hi zin to khom PCT langa KSO ho ahin church ho ahin member ho ahin pastor ho ahin mojo si sunga ke pathu sevin hi chi project hi pathin in phathe ibu win tin simlai te ho jong ahin lol hin pi de hi kinep nau hin muntina nu la pati hon jong KSO ahin simlai te ho adi anu la pa nei lo ho dinga hi tauna iman jing win ikop jing de win team na kan nei kin ni jong le project ani na under privilege apa hi alot hending tham cha bo wanin hi chi hi idamule October sunga hi lo hending in omin nawa hi chi hi alot hen thi ding jong taunan gyar do jing utin ipidinga ke hung jaw lo ka him tho chun abelia in het team nu kan het sa ke ne hi chi hi under privilege apa hi a project hi lo heng chat lo la hin idamule October le lo heng hi Kasi nom chan chutan thi pa